kamal we kamal telwanga chabu jojal garamam telkwanga telpiu belto chadak ba kon ramamane Ray Wake South Sudan, Shinay Tishop Kakudaro, Shikulunjok, Ki Shakanunga Kuma South Sudan, Kajinin Gapalosh. Nama Lerm Shalat Guase Paiwen will take a businessman, Ki would can shake the Tishelado Bikane, Tobakan Kanongre, which Kajuba. And time I shake a Michigan a lot chicken Las Gueste. Chane di shirkarto shakan nong ni di chukukudaro tutere cargo ka kere renyal shibano charme renyal di ajen wuda mo kana shek det jala bien di sharo kana dun konten lat ka mingwa mishit kana shiruna en tungwan chik shuba tamare which kajuba ajen kaindiarar ban shukini kaindiarar gwadrana kaingara tere renyal di naat guj Ray Airport Kajuba International Airport jatiang kana neten kono kwada receive tatone kan neten konten chi chandien ki chi charan lat gwa kel ko bukane ro bukan galok neten konten lu jok gwa skur ndana chi tore ke Sudan ngai kono chi neten manung gwa de chi jo ka which ka palos jena karang rang ala panal rang ki ben ka palos ko palos jen gwa dan te airport eten wani de ngwalong shika gagan wini chalat bo kuma South Sudan she youth shop ke billion kel ke 1 billion South Sudanese pound to chak yor pinya kuma South Sudan ko bana de aten kon chujde which ka palosh ko ba ka nang win kenan bakatan shino gena mo ne te bongo da ba shika contribution den ke lar gwa de kan lat ko de na de kan ga lok shikan ka kshena non gare nyalma and meshi kuma le da mon na mane ne ti la jinya gada le da mo kuma ngwaji kan gujo de kan lat kan it la South Sudanese ne shu mane ko kenten sha South Sudanese ne ba ko tek gwa lon kan ideal she South Sudanese ka rodian they take dar gwa ko mon ne ideal ko ne shi ka kare which ka Sudan cha goro ba kan dial ba ka lok shi rumun cha ngajo shi ne shi mu ga kan lat me kumbo me shi ngajo to ne ti lat ka be larian be ka kor kam ni chikan ngajo te ga ne di shuri alko ba o be ka log be kana to chi kuma South Sudan che UT 1 billion South Sudanese pound ke billion ti billion kel chikan kamrara yu to ka yu to ba lo ne di ala content bere which ka Sudan ni ko nin chi chu ko ngai kono to re pollution tam ga jan gwasame bostetin rewtetin tungwan long to bej bej tokoten ngai kon bo en dul walba beje bo en go dul walum ni bo ariek muno beje long kejen gwasame ejen menan de nong ye kejen tagame biya ku ni video menon gwadana je tokoje biya ta kamal Welcome back home. Welcome back home. Welcome back home. I want it. Kev. The Farhan. Welcome back home. Inda kam sana fi Khartoum. Aywa. Khartoum kan Kev. Wada kan Kev. Kan Kev. Welcome back home. Yeah. Welcome back home. Welcome back home. Welcome. Welcome back home. Jauh kan sekolah gimana ini?
are the people that brought them here all the way from Paloi to Juba. This is Honorable Bibi Ali, the Member of Parliament, and Mama Chagai Morwell, the CEO and founder of the Chagai Foundation. They were the very people that have just offered themselves to bring them here.